English grammar in use. Unit 2 am is a question. Part 3. İngilis dili qrammatikası sadə səviyyə. İkinci dərs am is a sual forması. Üçüncü hissə C paragrafına baxırıq. That's my seat. Bu mənim oturacağımdır. No, it isn't. Yox. Qısa cavablar necə olur? Əmizada yes I am, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. İnkarda no he is not, no she is not, no it's not, no we are, no you are, no they are. Not, axırda da not işlənir. No he isn't, no she isn't, no it isn't, no we aren't, no you aren't, no they aren't. Cümlələrə baxaq. Are you tired? Sən yorğunsanmı? Yes I am. Bəli. Are you hungry? Sən açsanmı? No I am not, but I am thirsty. Yox, mən ac deyiləm, lakin mən susuzam. Is your friend English? Sənin dostun ingilisdirmi? Yes he is. Bəli. Are these your keys? Bunlar sənin açarlarındırmı? Yes they are. Bəli. That's my seat. Bu mənim oturacağımdır. No it isn't. Xeyr.